puthot mesin pen chomna roi sang ti ki phu chomna irrigation patra di sadak aniwang ta chimit me pin pen sang ti ki phu adim bukulia hatipura chomna roi long forest sai tum ke thek dun long le mate ka chini dun jason ka chekrong Karbianglong Autonomous Council pen sangti misin pen sangti ki phur pangton era pita Karbianglong Autonomous Council Forest Department in charge Dr. Tuliram Ronghang phan lang floksi aronre mate misin pen sangti ki phur asai klempon bom pusi ang theklong madule humri dam lute bangso dim ke misin pen saide sangti ki phur si theklong damji Karbianglong Autonomous Council CM ka Dr. Tuliram Ronghang nang lipilo mathaji nang lik ke pathik tangaron karkana tumphan insai haijima DFO ACF Ranger Bid Officer pentang lo Forest Society tum konat lo Forest Society tum anu angden misin arkiar june pinanta arjulong le ka chekrong misin ben sang tik pura tuma phan aron teng pen insai haiji hai he ke mo porsi theklong po lapente nili tum News 24 Karbianglong channel hin pen bangso puthak misin pen sangti ki phura bang phubang phia tum phan ke paklang ji phan nili tum munan bori ponpo News Desk report News 24 Karbianglong